Kublai pi baro shaka thup Khuborjylla ka donbosco media network. Kimat ki bakong san menta kasngi kilong. Rakhe kasin jo ki reuniam ya kasngi bakarpang ya ki bapang bashitom. Linyar ki pad ba kasnong rong chhongre bamtre kam ke health sub center. Tenra upiaw Assam Rifles ya unong de dot hasurak ba nongpo. Ban penpo ya ka Mariang. One chairperson ka IES Shillong. Bat mentang ini apai shaki Khubor ki bakambania. Daka mensim sngoulem bat sngosen ya ki bapang bashitom hakeleng kari India bat haka perthei barok away. Ka senjuk ki reuniam ha India Conference of Religious India CRI Shillong rajam kras circle kala penlong ya kajing rakhi kan mau buram ki bapang bashitom ha Nazareth Hospital haka khatway tarik RYMPHANG. Lasdang ya kani kajing rakhe ya kasngi kan mau buram ki bapang da kajing puli na kakatien ublay da ubrodar Stani SG. Board sa kajing duay pentingin ki bapang da ka Reverend Sister Cecilia Sad VSDB. Ka Reverend Sister Christina na kaseng Missionary Sister of Mary Help of Christian MSMHS kalabatay lingkod ya kijing tumu bakongsan jong kani kasngi kan mau buram ya ki bapang hakakatien khasi. Ka Reverend Sister Shalini FSP but Reverend Sister Noreen HCM kilapan biang nadong syadong ya baro kijindon kam hakani kesngi. Ki Samla pule benong Sister na Saint Margaret Convent kila ai da kajing ruai bamelung bat bas ngau thiang. Karba ki Samla pule nurse na Rapsbon Nursing School kilapan ipat ba ya ka drama lingkot kabakit jingmut hado kata-kata. Kumnu ban sumare ki nongpang da kajing it bat jing ngau briu para mensim. Kani kajing rakhe kasngi kerpang na kabanta ki bapang bashitom kalong shibanta ban rakhe kemen ya kasnem jubilee jong ka jingkermen ka bakdo ban shakri ki para briu da ka jing id bat jing aisha. Hadin baki pad ba kasnong rong chongre South Garo Hills kila od bat linyar la bon sien chiki bor bahajrong jong ka health department. Ya ka jingbam trekam ka health sub center hagani kasnong ya ka ba ka sorkar kala IY shaka kunhun HUNS menta ki khot jingarap na ka seng Garo Enlightenment Society GES ban ud bat perta shakishkor jong ka kong amprin lengdo menteri ka kot ka khia ban penbiang ya ki jindon kam ki pad ba hakane ka jaka sumar bat jaka ai dawai ya ki brio kane kasnong. Kinoyalam ka GES kila kentu ya ka kong amprin lengdo ban penbha ya ka ne ka health sub center balada empatiaw kila berthen ban pan jingerap sa nakayeng ka syari kila ud baro kidawai bat kitiar kitar jong ka ne ka health sub center la tingyan hayeng syong ya ka ne ka health sub center la depshna nadu kasnam 8,000 pra hendrai hadu menta kampat ai ka jing syakri ya kinong pang ha ka ne ka than ini unggabong Negi mengdi yan South Garo Hills ni nungo dunggabong da super block ni nungo ka ndi ba PHC de silki griyo ka negi mengdi ya rongchongre health sub center kora bilsi sininas khangan galspi do na ha mamung function ong jaha bisongni songni nokni mandrang ni thalatani kita de aro chinga thanang bari baiming inspection ang ka ha uni gisepon hazagani cheto ya khor ki mengna mamung function ongani kore dakjaha aro dengtang GPS rango location ang ko search ka against bong ode ba tauni gede kemna South Garo so baita ge sub center rang donga warang ko search ka against mode list rang honat naman gen silki gre PHCO ya rongchongre sub center napaniko uni gise pon government ni record ode ba government ni data ode yade umana sa jok function ong sa jok andi ba Yera puli function emo jingama yako darang pun nirok sandek ba dongja tao dapat ya nokko galspi donan besi sisnirang kaping ha andi ba daude wamang state government baksa hans gesa organization rang bisong collaboration ong emang na yako run kainga uni gisepon dauni gideke wano kaing kapa NM rang bisong de community hall rang sa dongnak tanaking ha maino no be room rang panga ruta besi rang galspa ha mamung referring dongja mamung thari tapani dongjaha dita bulsirang na gatspani gemen wamang de nokjam dongjae community holang osa sungni nokni community holang osa tongna gata nanginga ha apsan nakke mengna dengtang medical equipments rang ba medicine rang koba bisong de wanosa store khaidona nanginga uni gisepon wamang sungni nokni thalatani gade dengtang official rang na
ba local leader rang na thalat tani ko na chim hindi ba wamang na mamung takchak kani ko ba mamung akan sakani ko ba takjaha wamang banganing ning kani rang ko maningon chingko yaku ni rok na kato kamenta ha uni gemen chinga dingthang mancha South Garo Hills ni medical officer na ba anjing ni state health and family welfare minister na ma ampan lingdo na ba thalat naktas ka ya niknik kanirang ko tharak ke niro katphachina mainano ba yan dakba sunga damrango dingthang sana bananirang ko chunga gata manjani asel pasako bade mandirang janggirang ko gumatana sokinga jekai batang gemen somai ba wamang rama birang namjani gemen wachi kari rango sanram biaprang chunga gata dongjani gemen soba do hospital lang chi rang buting rangon rama rango janggi galarang ko matnahani akaninga matamde songon okwan sana banani ko manjai meng antadang janggi ko kumata nang aha ni thalatan nirang ko batakaha uni gemen chinga ya andake galchpi dona nirang ko nang nukja tharak khale ya dao galchpi doning pa jian government ni gesa bede government ni Bahadur Sunar Repukdais Nam Kerta Basyang Basa Hasyang Bangla Uba Imsngi daka bari masih berbesa ya kayeng kesem daka badedut syakidukan bat kiyeng beriu hanong po ula sya tenra abat mensaujur hakakali jeng upiau ML05Y 3232 kali escort yau Director General Assam Rifles katba udang hiar state na Shillong syakat lingsun Guwahati. Kani gajing tenra upiau kalajaya hakapor shipau shiteng men step hakakat way tarik rempang hasurok ba persya ya ka DC office nong po kad ba Bahadur udang temu banjam sa Shillong surok hadirin bala tenra ya Bahadur Sunar kani kakali upiau kala rengkang saya ka kenro penklat lenti hadu ba kasyak kakman kala betai hasyen lakit marmar ya Bahadur shanong po civil hospital banyo ya gajing sumar bakerki ki doktor kila syamba ula shitomjur kila pakit marmar sa Shillong banyo ya ki jing sumar bapaka ki pulit kanong po police station kidang tokit halor kani ka jingja Chairperson jangka Yora Ecological Solutions IES Swapan Mehra haka khatway tarik ulawan jengo eka Shillong bat ulaya kendo ya uba penyat sing CEM KHEDC bani mir jengmut halor ka project bat ka IES bat ka KHEDC JHADC bat GHADC kila sedang menta lashi senem tam haka jinga kendo bat kinong thok Khubor uswapan Mehra ula bataya ka jing thmu jangka IES bat ka KHEDC ban pene pensa yakiding kisit khnang ba ka maryang kan kup da ka jing jerngam ka balong ka benta ba kongsan na ka benta ka jing ko jingkhia bat ka jing jlan karta brieu hangne hasla perthei uswapan ula ong ka IES ka penslur yakipad ba itrai jaka ban tengkai yakiding kisit hala ki jong ki jaka Kasorkar Jylla kan airu ki jingkershan da ka pisa ya ki brieu ki ba pene pensa ya ki ding ki sit ki klau ki betap ha ki jaka bat ki khendau jongki Uloong ru ka IES kan sa hikaya ki nong rap ka Jylla ban pendan kam da ka carbon ban pensebo ya ki jaka rap ban kham seiso ka rap karyang Ulaya thu ba ka sorkar USA ka kershan borba ban kenti ya ka jing pene pensa ya ki ding ki sit ki klau ki betam Kalong kami kapami khmat ya ka USA kala de ban wan lang sa Shillong henre kala nyun metno bat kamla shu ban poisha kan ya ka jaka laong uswapan this program and we are soon about to monetize their first carbon in the next 2-3 months. We have onboarded 19,000 hectares, about 9,000 farmers onto our digital platform, and our goal is to take this to 100,000 hectares. Our partnership with KHEDC here is very critical, and KHEDC under his leadership has been supporting this program from the very beginning. Last year the Honorable Chief Minister launched this program, and then we had a workshop where he also attended, and KHEDC has helped us connect with the communities, helped us brief the communities about
the value of carbon and the importance of carbon and other such environmental finance, and has also offered to us that we partner with KHADC to leverage their nurseries, the forest department, as long as it benefits the farmers and communities and increases their income. So this is our partnership. Now we are also talking to other funders. One of them is the USDFC and so on and so forth, to actually invest in Meghalaya. And our goal is to work with the state government and the district councils to actually make Meghalaya the green economy hub of India. That is our key goal. So that is why I'm here, to just visit again and update him on the progress of our project, and then to express our interest to continue to work together in this direction. Just te kuman shu ai jimut no ngidon karirai no kata ka community land te kirirai ki babun bha por rikhasi ki dangdon nangta kidon ru kiniki klaukur mo kibrikur ru kidang bun bha nangta ki brishimet nani ki khndo shimet but kamtam ru nakamta kini kinong rep ki bodan ki bri kwai ki bri so kiwe bakini kin penne pensa yaka yaki dingso yaki ding ki se ki banlong ka jingmentoi ha nakamenta kataka baka kanyarap yaka mariang pendunai kenika jing sneo jongka swing beneng kamtam haka bede but ka jing long kenika global warming haka perthai brokawai te ki babun ha ki companies ki ba lani ki kinhon traimon subhan shabar jongka ri India ki pledging mut bah ni po Meghalaya nama hang ni po Meghalaya kadang day ke caka ke bah jerngam mo kata ka green hub ke bangi kwa ban da kumno ru let's say bah ka Meghalaya sai sien ka jing jerngam ka jong ka Jylla ka jung kan long ka jimentoi om tang ya ki pa apo Jylla ndai nam ta ka north east but nam ta ka perthai bro ko te ka jing sotenat ka jongi ban pensngo ki pa ba habedip kini program kalong ba lada ki pa ba kiri ki sumal ha ki thong ki ding kamot kan don jing mentoi ki om tang bangi yo kal air ka bakhuai ka oxygen henry ngi diru yaka shabar ha kani ka benta te kani de ka jing thu jong kani ka jing kendo jungi but kani ka program ngila sedang nadu mentala shi snam tam but mentas ngi sutunat inshallah wan lang I ba swapan napo Delhi Hadirin bakador bar shnong mukro pelun kalarai ban boycott dik election MDC arhajar arpusan halor ka nongrim baka sorkar kampatiau satya yaki jing jongki wat haba ka KAAC jaka sorkar Assam ka yai beteng ban thombor yaki manakapor bat yakani karai la pentip ru sha UDC West Giant Hills District hajowai haka shipau tarik kalalungkon Marayo yakani karai jaka dor bar shnong mukro Khubor district kila shimkhia ban wanyakran bat kipat ba ka shnong mukro haka dor bar pelun bala penlong haka shipau tarik rempang arhajar arpusan bala mi khmat da u GH Pasa MCS Executive Magistrate West Giant Hills District ka shnong mukro kala rai ban wengno yaka boycott election MDC Kani ka jing wengno ka shnong mukro ya karai boycott election kadai halor ka jing kular da ki jing tho na Khubor district ban bu no shisendon da ka border outpost police BOP baka shnong kala ang nut la kularu ban wengno ya ki wei ki jing kani ka than Deputy Commissioner West Giant Hills District ula penmi da ka notice halor kini ki jing kular jang u ya ki jinit ki jinat bat ki wei ki jing baki pat ba kani ka shnong ki ya kendo En yamir jengmut biang haka Jylla kabanlong haka arpun rio terik rempang hamukro. Hangi biwam nut, ham tabut, upen bori biwam nut, tang upen sia cuai pok kecunung tahu. Lada pi snau si pi, lada pi anjing snau pi, upayu kadak kecunung gua poi dunanya sepak kendayung kapoi, dapoi kap. Rema. For district orang di Pak kita. Oh, tak tahu. Kau yang cong tu tak? Yang cong. That kita. Ki
Pulit yada kaput Border Security Force BSF hakashipau tarik rempang kila yo kem langut kilong kemi Bangladeshi kibala rungtu syari India. Kini kilong kemi kidai kibasyong basa hanong ba Dhaka. Ki BSF kila ra ya kini kilong kemi bala IT ki haki pulit ke Penursela Police Station bantokit yakni ke jingrung bean jongki syari India. Pada itu ki Khubor ngelapoi syakabakun tarhadu bangin daya syambiang kublai shibun.